Demikian. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya terima petaka ini untuk saya kibarkan di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. DPP Aceh sepakat. Hidup Sabang 30. Hidup DPP. 2022-2027. Semoga Allah SWT memberkahi dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Penyerahan petaka, maka usailah sudah acara pengukuhan di PJ 30 Aceh Sepakat Sumatera Utara, Sunggal Deli Serdang. Wakil Ketua 1 Haji Zulkifli Hamzah SH. Wakil Ketua 2 Haji Zulkifli. Sekretaris Haji Hanafiah Hasyik. Wakil Sekretaris 2 Haji Tengku Hasbala. Anggota HMQ Manulang. Anggota Bustamin Haji Bukhari. Anggota Husrizal. Tertanda Insinyur Sahrizal Abdullah Azhari sebagai ketua, Dr. Handos Ridwan Musaidi sebagai sekretaris. Serahkan Pataka Aceh Sepakat Sumatera Utara DPP cabang 30 kepada Ancap 1 Diski dan Ancap 3 Puji Mulyo untuk dikibarkan di seluruh pelosok Kecamatan Sunggal Deli Serdang. Saya serahkan. Kami terima. Hidup Aceh Sepakat! Terima kasih. Hidup Aceh Sepakat! Allahu Akbar! Yang baru dilantik Menyerahkan renovasi ini selanjutnya kepada DPP. Bagaimana caranya, Ketua? Rekan mewakili cabang 30 Aceh Sepakat tidak pada tempatnya dan kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا
صل